Twongeye kubaha ikaze bantu mukomeje gukurikira gahunda za TVS. Ubu ni umwanya w'amakuru tugiye kugezwaho nanjye Ivani. Dore ingingo z'ingenzi zigize aya makuru yo kuwa kane itariki 25 z'ukwezi kwa kane 2024. Amakuru yacu turahera mu Burundi yuko uyu munsi haramutse humvikana ibiturika mu gihugu cy'u Burundi, aho turi mu ntara ya Bujumbura. Uyu munsi bikaba bigeze mu gicamunsi bitaramenyekana imvo n'imvano yabyo, nayo umukuru w'igihugu akaba yuriye indege yerekeza mu gihugu cya Tanzania, aho yagiye kwifatikanya n'abanyetanzania mu kwizihiza umunsi w'ubumwe bwabo uzaba ugize inshuro ya 60. Mu Bwongereza bikaba byemejwe yuko abimukira bashobora gutangira kuzanwa mu Rwanda hagati y'ibyumweru 10 na 12. Ayo n'ayandi naho mukanya. Twongeye kubaha ikaze, reka amakuru yacu tuyahede muri Burkina Faso, aho bavuga yuko muri iki gihugu cya Burkina Faso ibintu bikomeje kuzamba. Biravuga yuko igisirikare gishobora kuba cyarasha abantu bagera kuri 223. Ibyo bikaba byabaye muri iki gicamunsi. Abo bantu ngo bashobora kuba barasuye mu ntara y'amajyaruguru y'icyo gihugu, ubwo bashinjwaga kuba bakorana n'inyeshamba z'abajihadiste zikomeje guteza umutekano mukeya mu gihugu cya Burkina Faso. Gusa kandi Human Rights Watch ikaba yasohoye iryo tangazo ndetse inasaba ko leta igira icyo yarivugaho, ariko n'ubu leta ikaba ntacyo irarivugaho. Reka nanone nkuko twatuvuye kubabwira twerekeze mu Bwongereza. Bivuga yuko uyu munsi itegeko ryemejwe ryabimukira ko bagomba kuja mu gihugu cy'u Rwanda. Mwibuke yuko ibyo byari byabaye akayobera abahinga mu minsi yashize, iri tegeko ryanze kwemezwa na Parlement, ariko uyu munsi bikavuga yuko umwami Charles yemeje iri tegeko ndetse na Parlement irabisinya nk'uko bagomba gutangira kwimurwa berekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Ese biba byavuye kuki? Ibyo nibyo twambwiye kwibaza ndetse turanabisubiza. Bikavuga yuko rero uyu munsi haramutse hafatwa abantu babiri, umwe ufite inkomoko muri Sudani, uwundi ufite inkomoko yo mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Abo bantu babiri ngo bafashwe barimo gushakisha kuzana abandi bimukira rwihishwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Bityo umwami Charles akaba yasinye yuko abimukira bagomba gutangira kujanwa mu Rwanda. Ibyo rero bigahura n'umugambi wa Sunak, Premier Ministre w'icyo gihugu, uravuze yuko mu cyumweru cyangwa se ibyumweru 10 cyangwa 12 abantu bashobora gutangira kuzanwa mu Rwanda. Ibyo rero tiko byagenze kuri uyu munsi wa kane itariki 25 z'ukwezi kwa kane. Reka nanone nyuma y'ibyo twerekeze muri Israel, aho bivuga yuko Premier Ministre wa Israel Benjamin Netanyahu akomeje gutera utwatsi ibiriko bikorerwa abayuda ku isi yose. Cyane cyane hakaba yavuze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'ubucuti bakora bacuritse, ariko kiba ari cyo kirimo gishaka kwigira nabi abayuda ku murongo wa mbere. Bikavuga yuko teye utwatsi ibyabereye ku ma universite yose muri Amerika, aho twavuga nka University ya Texas ibyabaye ejo abantu mwarabibonye. N'uyu munsi imigumuko iracyarimo ikomeza hagati aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba byaratangiriye muri Harvard, aho turi muri Massachusetts, ndetse no muri University ya Columbia muri New York City. Ibyo rero bwana Ministre wa Israel akaba yavuze yuko ari urukozasoni kandi bikomeye cyane, gusa akabigereranya n'ibyabaye mu 1930 aho turi mu Budagi, ubwo abayuda naho batangira guhohoterwa muri icyo gihugu, ndetse bikaza kuviramo ibyatumye barenga 5,000 baza kwicwa muri icyo gihe. Benjamin Netanyahu rero akaba yateye twatsi ibiriko bikorerwa muri leta ya Biden, aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hamwe n'ibyo rero bwana Trump nawe hari cyo yabivuzeho, yavuze yuko leta ya Biden ari leta nsambuzi kandi ntacyo ishoboye kugeraho. Akavuga yuko we ibintu by'imigumuko ashobora kubihagarika atanavuze ijambo na rimwe. Nibuke yuko Trump niwe wagwanije cyane ibintu by'imipaka, akaba yavuze yuko umupaka ashobora kuwufunga yicaye muri centre neza ya White House. Akavuga yuko rero ibi bintu biteye ubwoba muri iyi leta nsambuzi bishoboye gusambura igihugu cya Amerika. Reka rero tugaruke ku makuru yacu yo mu karere. Amakuru yacu yo mu karere tuyahera mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko twari tuvuye kubibabwira, haravuga ibiturika byaraye biturika muri iri joro ryo kuwa kane, bikavuga yuko abateye ayo magrenade n'ubu bataramenyekana. Ibyo byabaye mu bucagurikana bw'uyu munsi, bikavuga yuko byabereye muri zone ya Ngagara 9 na 10,
ahegereye cyane hafi kuri Sodeko, bikavuga yuko uruganda rwa Metalusa cyane rwibasiwe, ariko kandi ngo nta bintu byononekaye. Nyuma y'ibyo abagera kuri bane baje gufatwa, ndetse n'ubu abandi bakaba bakiri ko bashakishwa n'imbonerakure ndetse n'igipolisi cy'icyo gihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko nanone mu gicagurikana imihanda yasaga n'ifunze, ngo yuko habaye insecurity ikomeye cyane aho muri zone ya Ngagara ndetse n'ahandi hose mu mujyi wa Bujumbura. Alerte yaranishingo yuko imbonerakure n'igipolisi byarariye amajanja bikomeza kuzunguruka bishakisha abandi, gusa kandi bikavuga yuko amatohoza agikomeje kugira ngo bamenyeshe neza aho ibyo bitero byaje biva n'impamvu yabyo muri icyo gihugu cy'u Burundi. Tukiri muri iki gihugu cy'u Burundi nanone baravuga yuko abantu batatu aribo bahasize ubuzima ubwo umusozi wakundukiraga amazu waruhanamiye aho turi mu ntara ya Muyinga. Bikavuga yuko rero aho muri iyo ntara ya Muyinga abantu batatu aribo bishwe n'iryo taka, ndetse n'ubundi umwe akaburirwa irengero aho turi muri komine ya Butihinda. Leta yaho n'ubu ikaba ikirimo ishakisha uwo muntu umwe wabuze n'uyu mwanya. Nayo mu by'amagara y'abantu biravuga yuko uruganda rwa Sosumo rwa Braludi rugize iminsi 3 rudakora kubera kubura ibikoresho. Bikavuga yuko uru ruganda rwahora rukora inzoga ndetse n'ibindi binyobwa by'u Burundi rufite ibibazo byo kubura ibikoresho, ndetse cyane ngo bikaba byoturuka ku mpamvu zo kubura amafaranga yo hanze ariyo amadolari. Ibi rero bikavuga yuko kuva ku itariki 22 z'uku kwezi ngo ruganda rwahagaritse imikorere yabwo, ibintu bibabaje abakozi cyane, ngo yuko ubukene buri Burundi buhava bugatema bukarimbura. Ibyo rero bikaba byarashitse muri iyi minsi, bivuga yuko nta madevize bafite mu gihugu. Nayo akomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nubwo tutakomeje gukora kuri ya 23, ubu reka tubabwire yuko ubu muri Kivu y'Amajyepfo ho barimo bizihiza itahuka ry'aba MONUSCO bakomoka mu gihugu cya Pakistani, bakaba batahutse uyu munsi. Bikavuga yuko izi ngabo za Pakistani zari zimaze imyaka 20 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho muri Kivu y'Amajyepfo. Bikavuga yuko rero uyu munsi bakorewe ibirori aho turi Kavumu, aho bakorewe ibirori byo gutaha mu gihugu cyabo. Nyuma y'ibyo muri Kongo kandi haravugwa yuko umurwi w'inyeshyamba wahora ufashwa na Premier Ministre wa Kongo Jean Pierre Bemba, ubu uyu murwi urimo gutera ubwoba igihugu cya Kinshasa yuko ngo ushobora kugaba ibitero muri icyo gihugu. Ibyo rero bikaba biteje umutekano mukeya, ngo kubera impamvu yuko aba bantu bageragejwe guhabwa agafukamunwa bakareka gukora ibyo bahora bakora. Nyuma yabyo ngo Bemba byaje kugaragara yuko yababeshye, bemeza yuko bagomba gutera ubwoba Kinshasa. Hagati aho rero bakavuga yuko bashobora kwirara mu baturage aho turi mu mujyi wa Ekwateri. Murakoze rero gukurikira amakuru yacu y'uyu mugoroba, ubwo naho ubutaha mukomeze mukurikire gahunda za televiziyo TVS, kandi tunabasaba gukora subscribe kugira ngo tukomeze kubana mu makuru yacu ya buri munsi. Ubwo naho ubutaha, gusa nditwereka kubabwira yuko nanone intambara zikomeje hagati ya Israel na Hamas, kandi bamwe mu bafashwe ingwate n'ubu bakaba batararekurwa. Ubundi kandi Uburusiya nabwo bukomeje agression yabwo kuri Ukraine, naho intambara zikaba zigikomeje.